Iji ni Wero TV. Weregira boya kwanju matatu ekune site boya nko watone kirenteto chio Wero thamwanja betawa mutembe yedwande. Ugoti boya county ya Meru ne bongelekete kiri mwaka mudhirio thirikari ya 2024-2025 kuma milioni mana kenda ya 60 katanta kenda mwanka bilioni 1 katanta imoinya bondi ya kudhrania oti ithirite kudhrania mbesa milioni mana 3 ya 89 kenda katanta inyanya na chondo ngingi chemantu ya kembesa county ya Meru yose hospitali chithiri kudhrania milioni mana 150 na inyanya katanta inya murunga milioni tingwe deno bisibo ngavana county ya Meru Daktari Julius Bijewe na kathite talere akirombo oti bokuongeleka kinyankulu kiri mwaka yo thirikari kwenda kuchokia nkatho sana kiothuranio goti ndene ya Meru na of course ngicho kalinya nkatho bara nabo bari tawo goti mtu onde wa Meru ni murungamiri wa ritingo gyobisi ne angabana Daktari Julius Bijewe ula unene ikeno kyawekere othuranio goti na barabara goti akiuga bakinga mwaka jwa thirikari ni kurari na ongere kubwa kigena kira kyothuranitwe kuma kiri mwaka muthiro ra kwothuranwe kigena ya chiringi milioni 963 na thaiji bakinga mwaka jwa thirikari barothurene kigena ya chiringi bilioni 1.1 kigena kira ugite kumene no goti burabura yakwa na kinya kigena kira kyothuranagwa mashibitari na akiuga bataingira bakwenda gukinya kiroto kyao kiria ni gya kuthurana kigena ya chiringi bilioni 2 Meru for the first time turongerere collection ya revenue kabisa yari 960 million na ndeto na 1.1 billion shillings na hizi ne kuma kire ile chiodo ne revenue board amona sia masibitari ita ko facility improvement fund cha sibitari ko chialinga no ikeja mbeche yu ende bando tutarakinya target tukomba kuthurania tulenda tukinye mwaka 2 billion shillings kingi Daktari Bijewe no ugite bobo kinyanirite kumene rabatumagira njira ya mutandao kuri ogoti na kinya kumakire kigena gyashakira yukuri wa machibitari kira kingi gitethetie ikumba kuma gikuthania mbeca bari yetakiri kuthania mbeca na mutandao kana systems cha collection to achije tuka cashless nitethetie sana na wa sibitari na ku ge share registration ko chiujuriria kwa membasha inyone tete muno inkwenda kwira ntobe toba Meru barabati ciandikithie ge share tafadhali ciandikithie no ntimurandi jo gutetheria ijo gutetheria ugore uri mwajire weta sibitari kana muchoro kuri o mwike sibitari ukomba kwitha thirikari kiumba okurira inyone tutethetie yomba kuongera revenue yomba gwitia sana muthiene Daktari Bijewe no ritie mbondi ya kigena Meru gukaukia maguru gutigira bate gushindwa ni machibitari kuthuranio goti aria gwetete kigena kiria kingi kiriuma na chibitari kwenda kwira the CEO and the entire team bagiri go pull up socks pakikise kuntu kunde na aria kumbite kwitha membi kwantu barateriaga na butu appeal kiribo nyo ibone kwina gitumi kia kusika gikwaka Meru yetu litogoti kedo tiritaga no ukeja wariru na njira ya heshima with public relations customer care teko makua teko urantu hapana ikubariria
bukereanwa bukarita ogoti tukomba gwaka Meru yetu turi amwe. Kiripotera Ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. MCO Mekindori Julius Miriti Kaimbo na atarĩrĩte mĩbango rarĩnia ya ũkĩrio ngima ndene ya wondi wekendo kina dakinya na mũrimo yo timbi yora yutuĩkĩte mpanga ndene ya kaunti ya Meru. MCO Nkuluki nethirĩte aĩka werũ na mĩbango rabarĩno ya ũkĩria yuthi mũno kĩlukĩra mĩchetho kaunti-inĩ ya Meru. Kumenya Meru ni thete na problems muno cia TB. Mekindori is number 1 in Meru County with TB prevalence. Na Meru County is ranked number 2 in Kenya with the TB. Kou mashini ya tutethia muno uskani mirimu mapema na kwa anto ndawa thairio kena anto yeto mamba kubwa. And I should report confidently anto Mekindori. Mekindori level 4 hospital is not a dispensary as at now. Tuina MOH kana superintendent kana the doctor in charge. Tuina outpatient block complete. Tuina theater complete. Na this week turenjira musingi thai kato kuendelea with the block ya radiology. Na ikoonania kuma nende ache beto batia ya refund to other level 4s kana level 5s. Tuina machine tureteri kuma national government niyo yete no twakwithira infrastructure ya hospitali yetu nire improve. Kou atongeria ba national government by kwailia all the level 4s bona Mekindori ni ukura na speed sana na ina prospect ya ukinya full flexed within 2027 kada yake ile yete. Kwa hivyo watoa machine ya room ya radiology machine nene sana which is found at Nyambene na Meru level 5 only. Mbunge wa Centriment Kiremugushine na rombete Rais William Ruto wakarande na yuthi kenda kwarania bo mantu yigithinira ba kulukira irio wa Chingwina kinya mandamano yonekanite utwika kironda nthiguruna ya Kenya. Ngushine nethirite itariria rwandiro rumba kuthia rwitetheria bunene kire kuthiria mathina ya na kinya kuoria thinere Kenya kaitene kare thirite ikumene na mandamano na kinya mantu igiwenyangia pointo pia mwingi. Netikirie tuthe twina ndaro na youth twaranirie nabo tumenye matakwa jao jongwari kiu bakuwa mantu ya employment na tukathithia bambirie kuona ngugi na tukathithia nyabo bakwandikwa na ngambo baandikwe na tukathithia ayuthi betu twike baumara batera thoa tutweka batu tule aciari ugongangene kuthomithia mwana kuma form 1 mwanka university kinya bamoba primary aliumara baumara mandamano ni ukigwa mwana ine thandu kune ali au gutegwita bwega lakini president yagetikiria karugura ndwaria kwa twika tukaria tuli amwe tukathikira na baba atwira mantu jao mahitaji jao na tukabojoriria mahitaji jao iboko nyote mandamano kaire twindema tukarende guru turania when did we go wrong, when does the rain start beating us tona tukerekania na beto tubojoria yoba kwenda thina ithire no tukura kwa kugu twagukuwiria kinyomwe wote mochiari okuretie mwana wenda kuona mochiari ungi akirira nonto ne asarene ne muno muntu mwethe kuja na twena wiregero bwawe kuja gutwika no muchethi yaja no askari orujo no mujumbe orujo no principal orujo no pastor orujo no MC orujo ya MC batu ina bwaja. It is very disappointing ate batu to ina thina na president bunga keno jorie promises ciawe ojorio wake uya okay nonto wote mutongerio kathinjwa nyama ciawe cikweri ikoirugwa wote mutongerio kwa mbucheri agitangwa arugwa nande antu ibamenyere kira gikwendekana ke mutongeria imaendeleo yawe machiara yawe jangu giwa kulita you know very well kedra kule uga kedro tembio akedro te o mabotitho kinyoka itha uma kaboka umara you cannot find the truth because you to make noise wherever it will be until it is hard, you know, that's the difference. Lakini siasa neo utero yuraga no tuketo maitwa tuna period ya miaka 5 na ku kinya kwendwa ukeja kwendwa ni antu bonde kinya kwena ngorogi na tomba kwenda ni antu bonde kone nyanje so wengo atendero ni antu bonde kwa kwikirema ukathoganya kwendwa ni antu bonde nganirwa ingogero kurita na baba kwenda to thank you nonto murungu noe wije nkorochia no wije nkorochia nto na no tukaraje twinde na twinde twa murungu uro kwendete no rote kwendete
is a child of God. Itwari na gichunche kiari na 1.5% kia michetho. Ikatwathiuruka kyo kugurira antu uniform, ana uniform kwenye iwanja bila bite furati bika furati kubathithiria michetho lakini andi chitirwe kuringana ciasi iria ciekirwe ciero ni choke county governor na ndi na county government na county government ni nte cionete kinya babu bure na rubu kambuni cia no tubuti kuraja janaru wa president utwete mbasi no twitwari no twari karie naja chemani no siasa twaromba na ndeta na mbere kumukinyeria mwankatwa na tu promise tembasi nyingi kuri ne kariene football club kwina kariene ndi school kwina kadheri na mukiria indi nije arampere mbere na nimesema asanti kwa kulingana na oni mbasi ejeta no tutaine rando ni investment anto betu no ntumbasi eji ye kombulidanwa itutha twina bia tho mwanya graduation mirano na mantu yange ya una gwito nine na nteto ingi nyingi basi ya kombulidanwa gintu kira kirabu gikonaga gikabatethaia antu akirabu kuthithia rambi now and then antu akirabu gwita ya member mbecha now and then bakauraga no tubate na mbecha na ndi mbecha yu kirabu na ndikirugule account bathithie kambundi kao karaga kamenya ire investment yu kenda etuika ikabokeria ikamanenjwa bwa kana ntutira andu ino na imbasi njero na ntute kuthuka rojo igukiria kirabu giki ukeja kwithira imantu amanene na umenye ndene mero te kirabu kingi kina mbasi Ore wari murini wa Rais Rigathi Gachagua none ndi mutongeri wa kiama kia DCP na ithukirite thirikari ya William Ruto kire ndunga ya wendi guru ya Amerika na redrite akiwa thinda chundi kurumira Kenya chumanite no tongere bodhu kupa thirikari ya Kenya Kwanza. Gachagua ndethirite akiwa mantu ige guthuka kwa uchumi ikubira bikone kwa kulukira antu kurathwa ni borisi na Kenya mantu igio watani utaini untu bwethirite poete kironda kire ya Kenya ku untu bone bobatire ukinyamuthia na bwekinyithu muthene kuruta utongere burabwe kukaiteneka no ntundi bubutumite uchumi wa Kenya bukethira bukithuka kinya kulukina kinya yuthi wachengwi bakambiria wita barabarene kubwithia maandamano no thirikari itekwenda kubathikira. And if you want to know how the economy is performing in Kenya, forget about economic service or economic growth 5.6 or I don't know inflation 3%. Ask the diaspora people, they will tell you whether the economy is growing or on its decline. The shopping they were doing for their mothers for 10,000 3 years ago, now they are doing at 100,000. True or false? True. And that's all you need to ask people here in America, how we are doing as a country. We have a serious economic crisis. The public debt is out of proportion. There is no money in circulation. Pending bills have not been paid. The cost of living is beyond the reach of the ordinary Kenyan, and everybody is crying. The education system has broken down. All of us, and many of you here, are beneficiaries of HELB, Higher Education Loans Board, that has been put aside and brought a mongrel of some model that is not working, and many of our students are at home. Mwai Kibaki, the celebrated third president of the Republic of Kenya, gave us free education. That has been put aside. Many students are at home. The health system has crumbled. You know, they brought something called SHA and SHIF. And it's just a concoction of corruption. The NHIF that was working needed 800 million to model it in a working formula. But he decided, because they want to make money, to bring something called SHA at a cost of 104 billion shillings. And most of that money is for corruption. But the worst of all is a gross violation of human rights. That is where nobody can believe it. Now, this is a man who said he's a Christian. He was in church every Sunday. Except today he did not go. I'm told he is having migraine, headache, because of the way people are crying. That president can say
go and shoot people in the leg. You know, it's a hate of recklessness. 3 weeks before, the minister called Murkomen said, shoot to kill. And then a guy called Nelson Koech, he's a chairman of the Committee of Parliament for Defense and Foreign Relations that take care of the defense, National Intelligence Service, and the Foreign Service. Says, no. President, you are wrong. How can you tell them to shoot in the leg? They should shoot to. That is the situation we are having in the country. Young people, the Gen Zs, have been abducted and killed. A special squad of 101 run by the National Intelligence Service is the one that is responsible for those killings. I was just being told this morning, hundreds of young people from Gong and Kiserian are in hospital with gunshot wounds. You know, other than the 38 they are saying are dead, there are more than 38, and there are hundreds who are shot. So we have a serious problem back at home. Otonekanya gakunoka inchokerete na nteto ingi. Thiguruni ya unene o ikinya iritaragwa o kiugo yugambi na oitwa nori gwake kanari kumomore nonto ijakarata nugaitia nukagwa na nu ukusia mikanda nyume kajugaka nu witikia na nu ukurana rutere yankime mwanki ukenda gukurukiro imubango jumweru jwa siasa jwa uria kuri aja siasa teri twaki ikuithuguna bwega na tukaga ume twinthe tuyamwe tinimana na Martin Gichunge Karemi County Edward Mutembei Muthuri Muriuki Morgan Mweti na Mutuki Karen Jumatano chionde kwa mbili thaijiri mwanka thainya turukiri nekiri Weru TV na Weru FM 96.4 tuinja inje onene bobo asiasa kurijanira muko na ntangurutano cia siasa nkathine mwanya aja utikwerenja tukauga uria itukinyirite tutiritite makambi Weru TV na Weru FM 96.4 twaragia siasa uria ikari. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
tu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Chunchigia kuria mwana daktari na kwithira itaririe mantingi mwana kwithira kiuma gitandene kuringana mutaalamu ati mwana bahati kurega kuma gitandene atati kamyaka 3 na miaka 6 indi ataririe mwana no etina mbere kuma kinya mwanka miaka 10 yakinya indi ethire itaririe muciari abati kwithira kibuithe kenda mono ethira ati kuma gitandene kwa miaka imingi. Ndena kwarire mantu ja twana kumaga gitandene mwana oku twana tu kuma mwana monintini reba ko gwandaipa araba ingi batemenya twa mwana na kumaga na ati kumaga utuku no tutiga jara wethera mwana kwena ndaipa ina maumao ene nandi kwigitara akinya mwana atige ko gwandaipa atiga ko gwandaipa tuge baraba ingi wethera na baba ingi batiga ko gwandaipa nya bena meakena nandi ngenda kuga ujo kumaga gwitandene kwa mwana nuntana babingi bena thine utwitambe ndi waiting ukethera na baba ingi bokara bakiumaga mono nya bakurukirie gitara kubabatigete kumaga mwana gutiga kumaga itandene abathe gutiga kumaga itandene ena miaka 6 miaka 7 na kwibangi na bokethera kwi mwana utire nya kumaga itandene nya na miaka 3 agagukia kana agakinya nthi wengwa ageta akaumaga nyetho ripoti ekiriau indi kwena bangi na bokethera mwana na achereria kiumaga miaka 6 mwakumaga itandene miaka 7 mwakumaga itandene miaka 10 mwakumaga itandene kintu kia mbere ngawa mbendi waiting kintu kia mbere yumana yana family ukona mwana akore meri kumaga umenye gwenu kana kubethe kubangina kana kubethe kwena history eu kwena antu bari na history eu chio kana bakiumaga itandene nontu nyaga antu baumaga itandene makanya antu banene kinya uketha murito nya we college university bangi be secondary no bakumaga itandene emureji irana na family na nkenda kuga ujo kintu kia mbere ukeja kutha wina mwana jou ukumaga gitandene kinya kurugitie miaka 7 utauga na tatumba gutethia mwana ujo kintu kia mbere kwi mantu kwi measures nyambere tuija kumwandikira ndawa kwi measures ira tuga ichiekirwo in place kenda tuone tha mwana ujo agatetheka. Number 1 tukauga mwana ujo thi kuma themo ciogoro agakundwa gintu gya kunywa. Number 2 tukuga mwana ujo nathithirwe na umage maita jairi mbere ta kumama. Number 3 mwana ujo agakundwa gintu kionthe kina caffeine kana gintu gi sugari. Caffeine kana sugari, sukari kana caffeine. Nuntu akeja kunywa bibi ukethera tuke gatuma umage. Bunge na bu mwana ujo nuntu thine jire mwetherwa psychological na tankuga thine no ya affect mwana kimathuganio jawe atia para baingi tujukaya tukamiria kuthomera na ba twabathomera twabakondem muno twabakondem tukambirio bakompea na bangi teka kana kaiko kanini kibona atiuma gitandene kou kumuthomera kuria actually kaurana we zaidi aningenda kuga ujo ukija kutha mutegerio kwa ukeja kutha wina mwana ukara kiuma gitandene kwanza ndendo mu appreciate rira ntukwira tu atuma ite tandene muringaringire ni mpena buchoke nyabo mugure kiewa kiu gikamutethira gikamuwa morale ekwitha mwana oria atikumba atikukara kiuma gitandene bunge nabu
nä tå ma äkalwa self esteem ya mwana akagä low self esteem koguo akathomerwa nä encourage nekirwe inya na mwana ũrĩa with time ukona atiga kumaga bunge nabu mwana ũrĩa nambirie gũkua ukajuka hiyo mukinya maita jairi utuku o mukia thaa 5 cia utuku no mukia karia thaa 8 cia utuku na no mukinya maita ja 3 no ukakara umukaia ntuko chionde ukakara umukaia ntuko chionde brain iregister mathaja uja akinya kambo kaira koguo ukethera mwana ũrĩa nyote mukitie uginya ugito muki ukachemania no ukirire niki nuntu brain yewe na register mathaa fulani ja akinya ambo kaira kingi nakyo ukaja kuitigira manto jau jonde no kona mwana kuna kuendelea kumaga murete sibitari tumuone na kuma kwina ndawa tukamwandikira na anywe chio na kuma au ukona mwana uku atiga kumaga gitandene